It's Impact TV Kuki channel. Hitunia Vela agenda Manipur Kuki edition. Vezo C Kaima SEIMINLAL KIPGEN na bon chawin lim na kahin Chule na bon chawin kum tha chibai. Chule tuni hi 2020 adinga episode apat na song ahi in. Chule tuni e ho studio ahi ki holim na diu thu pitch ahi le kum tha hung hun to kilhana. Tu ahi January hitan January ako na hi school kaina education lampanga hi sangham kana hin mano kiti wa hita injia so education system in Kuki society ho Kuki society education themes in lampanga hi iti 2020 iti pan ilo ngai ham azi chu admission bol phar hita in private school hin government school hin boarding koi phar hostel a chapang ho tha do pha chule ada ngam pa ma chapang ho sol do pha a hita in festive season jong ki sai hitan chai hung boi diu ta di zi hin iti decision he wisely iti la thai diu ham ti kyolim na hin nei diu hi injule ti kyolim na dinga hin tuni new year hi to kilhanin first guest tunya ko chu amani sama sapenin ta la na hin nei kating ka koma to hi zaung cha pi rose MANGSHI HAOKIP retired assistant professor GP women college samaja impact tv Kuki channel thalangin lem na ka hin nei na hi chule abana to hu dr JAMKHOGIN LHUNGDIM senior assistant professor central agriculture university amaja impact tv Kuki channel thalangin lem na ka hin nei ni chule na ni hanin ama sapenin kum tha chibai yong ka hin pe ki pam he zingin kenyang ka ki pa ne impact tv Kuki channel viver ho jo se tu ni kan phat ta hin kum tha chibai kan pi in e chu ting le lal boy chunga jong ki pa thu kan se kin ne and tu kum tha ong thun ta ki hanin lal boy nang ma jong kum tha chibai kan pe kin e ning kumin lai mo nan khat le to khom vin discussion our in ne ki vin it's ban tun tunin jong avelin kum tha ong thun ta ki hanin educational system say comdingin pu hegin to nang to lai mun an to khom ki no vin ye chun ki pa thu vela kan se ki ka ki pa a hi le education system a hin na ki holim na chu anapan paising o hitin na discussion na dinga yu mo hi in a hi le ama sa penin injo ka in sai bang chun January in to hi pha jong inai ta po win to hi parents wa hin chapang ho hi hulai admission ka kai sa diam ka chate hulai school pha diam ai learning kuma chu ka kai sa diam ai lo le a school tha ka hol diam school ka hola hi ai le tuition fee tam na ho admission tam no high school pha jam tai confusing hi lai ta hi ding hin na ispe dama sa pe na pu JAMKHOGIN dr JAMKHOGIN LHUNGDIM command sing ka school admission hi ama sa pe na hi iti choose bo ngai ham which school is to be chosen 2009 bo ngai tha to hi to kilhonen tunya ko ma to te ni am sa penin kum tha chibai kan bolin chuteng le viver ho mi pi ho jo se jong ja na salam chuteng le kum tha chibai kan pin he to ai sei topic hi aphat chat hin impact ten han po do jen ki pam le jengin tua kan an sei larboy an sei hi admission part hin chate chapang ho ya koi de ham hoi la school a chu sol nam ti chu a hitan athiang para se ya chu hi parents alo nu la pa te khudau ma hin na hi anei zo pa in school man tam jap kiti mai le local hello wa tam kat popular diu higher fees alo le teaching facility hoi na diwas ki koi no mong hin na tam kha nei lo ja ho ai lo la to thing langa cha te ho thing lang mi ho chun chi school a phai sunga very expensive school a song koi the kit lo ija chu ma status ma income category tung ju ya selection ki bol ji mong hin parents bang khat chun nei lal sa thing lang pa na hunga expensive school a hung koi jong thoi a chu ting le parents abang ka chu nei jo han lang educated himong han lang sum tam pi nei jong le ama ho acha te chu ki su lo wai le school expensive ta koi jong la phachom lo chi sang a thing la pa da hunga nei lal ta hung ko ya beham education a hoi ja chi lang a cha te ki sim do mi tam pi ya chu school selection ti ta chu income group ma jing in te he aji chu tu line isei na win system niyo min kha chu CBSE hin kha chu Manipur board system hin na chi CBSE system hin thang pya sei ding chun KV school ho min Maria Montessori chu teng le
UNESCO Saint Paul kitiho na RK Sanatombi Manipur Mega Public School kitiho hipai sunga thupi loi hetan ja chu chi chu ideyam ai lo le Manipur board system a chu ti le atam the jengin lai kai jo sa school mai tan na weng sunga mai tan tu ne ho pai sunga hong sai weng yang omin langol yang omin game village yang omin chu te Mantipukri lang dim set ai mi weng kisan ang dim set tan na adi ta chu school ho hi chapang ki chu ji ipijinam itile a school chu hong popular na dinga chu chapang hoi aki ho lo for example mi kha chu class topper hi jing ka la school te chu asol do nom because ama ho chun school dinga chu min phat nan pu din cha he lo na ya chu anei zo lo jong cho mon sponsor a board jing wa koi jing mi a school class 10 12 or top 5 top 10 a hun dinga chu gati ya chu tu lai school selection is very critical issue hetan for example tun ehon most run after school kitil little flower chuting la nirmala bus na chuting la Saint Joseph kiti ho CBSE ga Manipur bo na ga se dinga it's also hin tu line ham nirmala bus to little flower he mi ki chutan admission test na bolwin affair poetive in thing no song no yang kin involved in boman set no PPN involved in fun lottery and ball also na lottery so in terms of thousands ke apply awang pha khat chuna mu thu hin mi osin ki mukit lo hin na but the reality is ama school as ipichom ham ti khajong question om kit ta chu aji chu mi osin adal school khat chu lang pia wang chu top la chu na we ahin la ma ho bo chui tam ti khat question om na keong ka sa te ka het lal ke hin tu chen ge ya lottery jaw jong le ke pau lo ai ta chu om hin ai ki dei le wanga chu asung lang hi pi chen gem tiang chu study bol ngai na chingla nga ima cha school lo be ajong mi topper a hung na pai sunga jong very lawai la jong hung ka ya mi topper da lo he ni chi so hin na ya chu madam de mi educationist ka hi ya chu Kuki society nga first MA hi na mai ki thangat pium ta na man het so ke din aman nong tham khan sin na jo ting la hin dong in lang chu ting la ka ga sei nom chu to ha private school I ha de na pau hi aji hin na amma ho school a chu topper ahung tamai le mi pi chu ki leng lu jing a ranking ai ki ve tan tu lai na nei lal nei zo jong be ta lo he school khara chun top 10 a mi nga hung a le se school chu a phai ki ta ki la jing ai lo wa le government school a jong chu to for example CC higher secondary ho Johnston ho mi da lo chu na topper ai wa min adal lo chu min ha dal pin chu bam to ki sei ho banga chu ai ba hung pass percentage hoi ho topper hung pun ho chu he jin na chi wang chu restriction um loi mi anok chi a ke hola chapang ko hin na chi chu e ho Kuki society a jong chu ki pol de hin pai sungai amia bang khan sadar his langa pa na churchan pula school hoi ta ko tho chi na ya chu pai sunga pa a jong chinglanga ko yo kyu mai chu because environment a hoi ji ki ti chu na ya chu school selection ki ti parents are pura depend jing na ama choice ai jeng ka ti nom adi na ai la twin to na hin sei bang chun Manipur sunga jong hi school hai ta ta chu na ina ko nai ga po jai in mai cha now hi school hai ta mai ta sai wa hi chi da la gampam thu ga se te twin pi rose mangsi ko man ching ka ting in Manipur in jong ti da ta te Manipur lai kai jong ti da ta te na kusung veng sung ai lo le Manipur I da ha wa gampa ma le hasima chapang ho isol do pau hi chi chung chang thu hi iti na gelam hi chi chom chan hin sai thai da ma chi Manipur ang school tam tam hi tan na hi ba school hoi thai school college hoi da tam hi tan ma gampa ma hi chi sol do pau hi chi ai na lung gel chom chan hi sai lel boy ka ki pa e chong chu sei dinga ki lom ta hi in amasan oi po he gin in ta an sio yong chu het dinga ki lom ta hi ki pa au me aman hoi ta nan sei tu kum tha ong ki pat ta ki hon parents hoi tu pet ta ai dung lai vai hai tho ba cha te kai na dinga tai ki sei mo di da tu la sung
ngai ta he iki sei mo pe hin chi tu ne alai mana I sei yo he apha ta ki tu chat ne tin ka gen din ai again tun ta lal boy in do chu tu lai ta a he chi he mi yok si ki hu lim na jong ai a ko za ni jong le ka ti ho ku ki sai dia ki yo hi lo ba me li nu me ho yo a ting le in ko te ho yo a ko ki chi he tu na mu na ki ho baจะเล่ฟังก์ชันคัดอะไรบอกไล่อย่างนี้อย่างนี้เสียจีตาจ้ะโอ้ยแต่บางคัดนี่พี่ได้ที่ก็เสียความอย่างว่าตีไม่ทีไอ้บางอาเสียจริงอาจจะลองนินดอกขัดจีนก็จะไปอะไรมันนี่พูดเห็น institution ไว้ตาอินี่ตาเว้ตาจะไปเห็นเสียบางจุดอีไม่กี่บาทตาลงพิวจะตัวไอ้ primary lower level อีที่ยงละทุ่งจงเลยmiddle ลังอีที่ยงละห้อยทุ่งอ่ะจริงละสังลังก็เสียวิเตก็เลยสอยตามินทางตาอินี่อยู่ตัวไอ้มันนี่พูดไอ้ป้ามาคนนั้นมีคนอดจะนะก็เลยสกายหุ่นยงอุ้ยทุ่งจุคนลังอาสามลังอากูนายงเมกะเลยอาคนอ่ะจริงเลย university อีที่คิดจงเลย university ยง EP เอออกลวัลยง EP ที่จงไว้เนี่ยยงดีดามคุยมาจะด่าลงถึงกะกะเสีย MU นี่วินจริงเลยดังนี่วินinstitution เนี่ยเอาให้ที่กินกิเลสสัตว์แต่ก็เสียหนูมีหลายตัวอยู่นี่ไอ้ว่างอ่ะฮี parents โอมีหนูมีปฏิวัติอีที่อีเกลจิวฮัมอีที่กะเกลจิวฮัมที่ฮีที่มาอยู่จุกกะคิดสิท่าจ้าเท่าฮีอะไรพายาจะอักขยาไอ้เลยสติตาสันนิมตานะอีที่เกลฮัมไอ้หนูว่าเลยอีพีที่ฮัมป้ามาสอนเราเก่งอันนี้ลูกคนยงสมาโฮละโฮละโอ้ยละเดลีฮัมแบงกลอร์ฮัมโอ้ยละฮัมขัดอาจุกไปเก่งมุมไบอันจริงแหละสมรพายาคิวัดลูกโฮอดังโฮจะละมีเฮาตาโฮจะละนะพายาจุกไปเนี่ยจ้าเตพายาสิมสัตดิ้งตีจะมาโฮจะมินิมตากะมุดงาคุกิเกลกิมุสเตนเดมาอีตาดูกิมุตุโอ้ย society ยิมดานุอีเทยจุนตุยนี่จะเตียวตั้มตาเห็นกับปามาก็สอนลูกเว้ยเล่นบอยอากิสอนเล่นเดี๋ยวที่หลังอาชีลอยแบงก์ลอยอาชีลอยหอยหลังตั้มตั้งก็เทจะมีก็จะเตียวที่สุดไอ้นี่ก็สีนุ่มจุไม่ได้ปงกินตุนักก็สีนุ่มจุอันนี้มันหลังปาไอ้สอนลูกที่จะปาหิกินก็หาดีลงเกหินะeducation หลังinvolve กันในหิจิจุจะปังเนี้ยจะหัวbelow อีที่สี่ดำ class 10นุยหลังไอ้หลวงเลย11 12นุยหลังงาจะเดียวความหลังสอนวินเล็กสัตว์ในมูวินอีมันจะคิดว่าลูกเป็น supply ถูกเลยไอ้เลยอีพีที่ตามที่ไอ้เลยใส่อเมริกาดีเมริกาพัดก็สิ่งมันเล่นบ่อยอพัดนั่นแหละอพัดลงนะจะเดียวความหลังสอนจูจะปังเนี้ยจะอินดาหัสสอนโอเคไอ้เลยจะเห็นอเมริกาไอ้เลยจีนทิพย์นั่นตั้มตาอากาศมุทโจ environment มันญี่ปุ่นอะตัวน่ะที่ลุงเจ็บลุง environment อากาศมุไปโจลอยละกูจังจัดจุ่มมีออลไวสับเตะคุยตัวก็เกี่ยวกับเตาไอ้เลยจะจุนอากาศมุเตาเนี่ยเฮ็ดนะจีนอีจ้านำขัดจะอมุทโจแล้วพอไอ้หินจะไอ้หินอดีเมริจะกันเสียดีสุดตัวเดี๋ยวก็กันอเมริกาช่วยแล้วคนเป่าสับเป่าไว้ตาทีมเสียด้วยจนนู้นละป้าเตะที่ป้าจุ่มอัสกษาเตะคนละป้าคนสับเป่าคนเป่าไว้แต่ละทีมเนี่ยกิจจะไอ้บางสิ่งที่สู้จุ่มไอ้เลยอดีเมริจูกันเสียดิ้งป้าฮีนั่งนินทองที่อันดีล้อมนั่งนินดอนพุทธันเดย์ดีเมริที่จุดยามดีละพัดลงนะคะจะปังเนี้ยจะอินากูนายสอนเราว่ากัมนัตอานัวปาเดียดูที่ขันตาวจุเก็บสาวตากินตาจุมีอินาอัมลาอยู่ว่าจะเดียวจุเนี้ยจะมีอามาจุจริงกันนี่ละอามินอภัชอาเฮนูเฮปาอดีจิงเอจุเลอนุจุนจ้าเชิมปีอาบัวทุปีอาดิฟินากุดปีอาอีปีแปมตาจะ close contact อาจจะที่จิงไอ้เห็นส่วนกะบ่เห็นกี่ขนาดเห็นจานเด็กยังกะนี่ละ close ตาเกี่ยวกับไหมไอ้เลยที่ลุงเช็คยังไงรู้นะสุ
ลีไหนสุ mental attachment attachment ที่เจงสุอิจฉาเตโตนูละปะ parents สุอาหินตาอามาหอกำและตาอากำตาเนี่ยแหละอาเก็บจังสาวตาเนี่ยแหละกิลุเสียยังไงละลุดนะ attachment สาวบาตาเนี่ยอันนู้นปะอันไงนาวนู่นละปะลุงเสียนาวจอจูทำสักขัดเอาขี้นี่ไอ้ที่จูนังนิ่มที่นี่แย่ละที่จูเกี่ยมัน research ก็กะบอกนะจนเลย seminar ตั้มตะก็จีนอะไรก็จีนอะไรที่จูก็เสียดเอาไปจ้าเที่ยวหันอันนู้นปะอะไรนะฮีทำสักขัดเอาบาดจะไปที่เจยจนอบังลอยขัดจนอันนู้นปะฟูนยองบอลนุ่มเบะเสร็จตะลุจนเลยปีไปหามยองอันนี้นุ่มเบะเสร็จตะลุอามาว่าจะ environment จูมจะนุ่มตาตาจีนก็มันดีละที่สุดหินที่เจยจนมิจึงขัดอินเพราะว่าภาษีนาฮีตัวก็เรียนตัวอินตัวนี้ A family who prays together stays together family กิติฮีอดีตได้ยอ Christian เด็ก family ยุ่มคอมว่าไม่จำไม่ใช่ยุ่มคอมว่าตาวนี่มันคอมจึงเปล่านี่จึงเอกันคอมจึงซาเตโต parents มีนูมีปะเตที่เทียจุอีกขันกำลัดยังไงเลยไม่จำพงานกิตูคอมตะลุบูกินเนี่ยคอมตะลุทูละละกิเซคอมตะลุไอ้ที่อินเก็บจังอุ่นตันกิลุเสกยังไงป้าจออาบัดเจ็บตายเกี่ยจนก็กระสิมใจหนักสิมมันจุดเลยไอ้ที่จะเนี่ยตาฮีกินยัง society ว่ายังกัมปินทำคัดกับบอลลิงจะเลยไม่เลี้ยวละจ้ะจะดังนำดังละจ้ะก็สิก็ร้อยหนยังไอ้จีก็ทิวรีฮีก็เสียเลยอามาหนอภัยอดีโซเกมไอ้บางอภัยอดีบางว่าจุน่ะขัดจันงอยู่เบสคิดรู้จ้ะอิจฉาจูอาปามลังอิสโนมาไอ้เลยจีกุยกิดงดงยันอีแต่บางสุมินีนะสปายบอลโยโปเลยอิจฉาจูอัมพามาจีอาจจะอะไรมันเห็ดนะจีน่ะตั้งปีนี้จีมันนี่ปุระตุที่มาอีพีไปทำ environment society ที่มันจะน่าเนี่ยและจะพลุจุดเล็กชิลพลุตั้มตะละอาจารย์เกี่ยวกับอันผมดิ้งงจุดที่ลอยน่ะตาฮีนี่ลำปีนี่ไอ้ที่นี่ปัญหาตาเมดัมรู้สึกนักเรียนที่อภัยที่ลอยอบางลอยขัดจนอีพีอาปามาอากิสอลูเล่ที่ลอยตายมุนป่วยนี่ไอ้ตายที่กินเนี่ยยังอาจารย์เนี่ยก็กระชินคอนคลูซันนะจนไอ้ปีจะเล่บอยโอ้ยปูเฮกินกระสินใจเลยไอ้ที่จันเนี่ยดังจะดังตันที่ดังนำดังหัวไม่เหลวเลยดังหัวจะดังสัตว์ดาวที่หัว society ที่ practice ball ปนุเลยจุยปนุเลยทุกคน2020กุมท่าเห็นนะ admission ball ไล่ตาโอ้เอ็มสัตว์เดียวkelas 6 lah ho below 11 12 patino me it's all be to ye ho kama patatan sim sa witen nu la pa te to ta khom witen 12 an chai ti mu la bang ama ho yang alungelo mentality la ka ti mature hi jap ta it's a part ting la sun college kai ting university kai ting mun chum ma so long le kan i ma kho puiที่จะเกษตรองค์เฮอีเดียจนทุกคนมีกิปันเทเลยตาโซจะพูนันเสกิน่าเลยตัวหับตาอากิปัจจุมีนูมีปะหอจุดไทยเล่เจียงวินปามลังอาติกัดกะดิ่งลอจ้าเตสอลโรดิ่งหอยไลสกุลโซหอยามเดลิลังอาตุเบงกาลอนเจนายอติวินอากิหูมันมุดเจียงวินบังสินสุวินสอลโรดิ่งติกัดกะดิ่งจุดเจจุนแอร์พอร์ตลังอากิตุทอยเจียงวินอติอินจุดยาเลตุนาอิเซปากินก็เซปาฮีมีดัดอโศกดีว่ามีดัดมันนิปุระมันดำที่ให้เทตลงจุนะไอปีเลยอีเวดดิวตาจุทุกคนมาฮีดัดโศกว่ามันจะปังเนียวจ้าจุเลยอีดัดจุโลคัลสคูลาเอ็ดมิดอีบอลว่าไปป่วยดินเซบังอาจุเดี๋ยวกลุ่มหุ่นกิจใจเกี่ยวแล้วจะไปป่วยอีบอลคิดดิวตาอะไรมันน่าฮิตุคอมคิดดิวอีกินเนียลคิดดิวตาจุเลยน้อยที่สุดก็สิ่งนี้ไม่ต้องตัวนั้นเสียดันจุเลยตัวกัมปามาสอลโหหินทางพิจารณา academic session โหฮีเชฟอบอลโนมุทางปินก็เห็นนะยี่จูบันตัมนกมาหินนะบันตัมหินจะให้มีนูมีปาหิน
even Manipur sunga phai sung district dang ban thom jep chu isu pi ho bana ngol agam he tan na si ya chu of course nang chun Manipur na ti hin na Manipur sunga chu kin thinglang le phai cham na ka te la phai cham na khan ki so nang aje chu thinglang chu environment phai jep hin na but quality langai vel le mail ho phakit lo na se chu dia ti at least city chu education chu te quality chu na chu merit chom thowe ai langa chun disturbance atame but quality of education is better than the hills chu mi yo se se na tu long thinglang chu school hoi ta mai ta na mai la yo adult ta mai chu mai lo yong tam ta ja chu thinglang school bol ho jong hin hi problem ya he wa ya min tu pe ta school bol he tan chong yon ta chin dal yong chin thil phakha de ka ti ei mi ga man jal wa ei mi ho school ang kai wa ei mi ho school bol ho phat chom la phai na chong ti thoi ya chu madam la sei cha ya di bola gam pa ma ki sol le phai inok lo na thinglang lo phai man within Manipur chu adjust thei ma within Manipur chilai Kaya disturb atamin bon blockade atamin isa ko excuse ani so parents on isa te wa au mo ma ho ya mi do dan atiu no sei bang a chu Imphal ko pi sung to district lang long chu hikin chu Imphal sunga bon am ni le district lang a kit lo chu wa ri yong thai ki school ho yong so hon ki no principal ho atu ti ai le phai sung chu a ki su he ti yong le district lang a ti cha tiang koi thei lo am ipira jong am pam lang a kum khat yen ki khan wa cha te to ki mu tu lo ba ang gap sau ta im chu ti su parents ho dengan anu pu ti a chu ka ga se hin ai pi le tu kum chi vet phot diu ta na le boy tu kum si vet phot diu ai dei chana 12 below hi Manipura now I sa diu he ti chu recommend hin na recommend chai le ai the le Manipur ai cha tiao sim sa hu te sikula pha ki bat pui college song pha ki bat pui university yang apa kibat ai la to hin cho hin pu doctor JAMKHOGIN ko ma hung kit lai injai se mang so mission bo ta hi lai le phat hi cho na ai la hi ja hi kui ma cha hin government school avet lo cho private school hai ta hi usi kidal cho parents so lai ta hui lai pham lai private school Chanpur Kampu pi or phai sunga hi chi area chi ta government school oi ipiding ki hai na private school tam zo kidal ham chi appoint chom chan hin se appoint hi hoi be se question ya hoi pianis ka kum se ai bolu khan hin oi pun hoi tan don bun private a hi lo le cha te chu mi so lo ding ai gel je mo hin na adi ta government of India education policy a khu free education up to 12 hi so adi the guard child ho na school bag yang amu chuting la even midday meal amu ai lo wa la chapang hoding agati uniform amu textbook notebook amu so na ai le cho chui da la wai hon chelanga hi admission at least thom pe na chu sang ki yeng chu the minimum na rate private school a ai cha chu bank de only 1 month tuition fees out to a tu ko ma hi above 10,000 lang na in kayet atun 10,000 abal ni wal to beta sadi hills lang kum khat kum ni ma sa chu 8,000 jun ki pi chu in na ale to a chu 10,000 plus a hil chun iji chu idal te o hin na dal adal hong oi mo de hilo pijenam the government in education policy ai di ta zui lo ja hi teaching faculty teachers strength 20% of fill lo chu Manipura statistics dong ju na the thing la ajoi ga se survey report dong ju ya chu 2019 18 sunga average ala wa chu out of 12 months ahi ban ho blockade mai se la 1 to 2 month ta bangi free a chi mang atiu chu that means it's out there only 8 months sam gat le kha sim ti le chu jong chu tan ta ga se no to school private to government ai te thei lo now chu ki sei chu hin government school a chu teacher a hiding banga hap lo asu teng le I hon I bol thu pi pe no chu akai ding dol train teacher ho kai ta lo a khela ki ko oi I so yung factor ka rin na for example
oza khat chu bet ta chu bet ya alo le delete ho dai ro chai chu training tam pi chai chu ai wa cha posting chu hoi lam thing thang ku chong very far distance he ting la ama ni se a chi sang a tia village a chu khosunga chu just metric pass am kha koi taw chu ahel aman a training la na chu a school chapang ko ma chu import bottle wa aman a ki sip dan ta chu a training ball chu khat pan jang thelo chu na a khial pa chu ga ichong factor khat in government school ha sam na ani na chu facility infrastructure umlo even toilet jong umlo classroom ma bench umlo ki tio chu kona jot dam gati madam gelmo mong ta icha chu icha te vi solva is ungen ti chu it's something aiming for the moon na chi choi hin ya chu private school dal ho chu oi mo de hipon a hin ni khat teng la government hi serious ta chi educational system a chi bi infrastructure apia oza pathing sera apia teng la oza ho train teachers on hai ta hil teng la chun something may change na tu adinga chu thing para chu government school a chu it's very negligible admission so min adal chu ya boy chala chu kin tham khat sa men kap sai ki ba mi agin cha chu na tao pun sei ban chu kin tham sa khat na ga sei jom te ti ta chu na ngin a di merit ho a phat mo na ho na hi ti hi ya cha te ho wa chu ki sim sa lo ai government school ai ite ya chu mi yu se hin au jong avai jong a queen jong private school ho hi pai dal ka mo ta ho ko yam parents a cha thipting de lo ko inda min ani lu na sa ung suma wala private school an da sei ta chu la admission a chu lang kang pu pi lang support me na lang ako so sang som ba la chu it's just a bolo ko only one month fee bambo ko just keep on so la ko ala ka si num chu ta oi pun si na chun ati e cho chi ye lai le lung neo yong kai ni ai long le de mo i pi tam ta a yong le kin tunin ka sei no tun dan pha ta a hin ke ho I ke hu na ba chu le a ve ho we were holding nang ka si no me government school hi 2019 na ta chu ta mentri apo pa hin tu ta government po pa hin education lang po pa hin na sa ta ama hin bu gel khatan ni hi kya ya so ama hin ku ye bu a kem khat an to pan chu o zo ho jong government school ho jong na go to the village to system khat hung do o that's why he CM party ho ko cha hi chi wa avet wa hui lai la cho government school at avet wa infrastructure iyat wa nam at headmaster ho do chu le ho ya te so yu chi ta che ko bo chu mentri pa hin a staff ho mi ho sola ta go mun ju sai tai investigation na a bo din tin DI ho AI ho ku to thiman lo wa la ta ko ta ko survey bola sola ta hi ka si num chai le oi pu na ni si chu I wang phat au ma ai le na ki pa mu khat chu good news 2022 ko ma kan a hi ta education ko pa mentri pa hi ta aning kum abol ban chu an bol kit ta hi vi ho thinglang ga ma jong government school ho I lo upgrade I lo khan to sa ding ti na sata MLA ho te ki thu an bol ti yung la phai chama wang 50% ta bang achai ta chu aman sa vi bola na o zo ho a hap be a infrastructure ko na koi kin set na jong le o zo ho jong akai lu ho ju si yung aman phat ta bola akai lu ho chu such pi na koi ta is punishment wi ja nam khat pi ita chu ite ya chu tu kuma ki pat ni lal boy ye po he kin ka si ngum chu patin lung sen kin government school ho na sa tan hung khang to wi te ite ye chun o zo ho akai lu ho kai lu wa to lok ki la ho na ta hi mentri pa hin po na kai su ke aja ta order asu ai tai ta to o zo yu se pata akai chu le
village ati chu veng sunga khu sunga chapang ho nu pa government na tong lo income hoi lu ho cho jo si chu government school na kai su kai diu be ati wa tai government ama ho tinga chu thu pi khat ma in iti ya chu private school la polal la sumtam ta lu na a cha de sol di ho chu tai government school la i ya dam khat ya an sol di wai ta yo pu chi chu tu na lal boy ta nang ni te i ke lim na wa na chi chu good news khat a hi wi chu ti da thing lang cha te ho ang lo the nai le chun chi kala pha ti pium ta dia ei economically backward ya thing lang mi te ding al thing pa thing lang mi te ding di dia ai chi chu nga chu madam to as ise bangwa chu teacher ho chu amuna awwa kai du mo le government serious ta bolding number 1 quarter pi du na he nge teng le every facility pi ngai so na si teng le bo chun mium dia to hi atlang pia chu so sum nai lo to anan se chu ong hi mo le chun change khat wa ngom dik ke le na he nge si pet wa chu khat wang ga be la ni da la bo ta a ki khel o ya pun se na a ki khel thu se chu na ai le training ball ho oja qualified ta ho chun aga hin tit lu chu a khela ho hi ho chun ama ho a chi khat ho ama ho khelo dinga cha ama ho in chapang ho a hi lu chu chung lang gam di de ai la house ho di da house ho wai pu house ho mo pu nai chu ite ya chu cha a hi americ khat sing ka la po a ki khel hi ide lu pi ai wang ide lu wang ta mi pi loi khat in pe se ki nam iti le nam song lai apa sa chu khat ai nai a qualified teacher chu khat ai nai training epm cha yong chu khat chu ai nai ai wangin government service mulo viang songa hin adi ma do ina ki ama ho chun jing ka ni la ai ne ding cha ding yong ani ta povin siki mu ya am lo ji chun itia ya chu aga ki khelu le ani ai ko ham khat chun hin na survival hin na khana aga ni ya aga khel nu ham aga khel pa ma kwan sang li sanga thase aga akila ale ti family chilai chu thakha hin sei la chilai chu mi khat replaceable la sang li sanga kila ama hin khowang chu ne ne cha ki bunai ba langa chu sapang izat ham hin kho chu a hin banga asip do ni nam chu question len ta khare hin na question ki chilai chu sei ki na chi chu adi e hena extra employment api chu oja khat chun educated youth khat cha pi bam na to na khat api chu na but chila chu kin ka sei nom chu qualified mi a hi ngai chu a khel pa chu to alal boy na sei chu di ding medam se yong di tho employ ham na to khat api chu it's very good na ai wanga chu hi a khel pa chu at least qualified ama standard chat hi yong la tham khat training ai lo le pem nei khat wang hile double purpose serve abors aman jo mi khat ki hin so sa te le chapang jong mang lo a hin ho sa te cha ham khat attachment relative ham attachment ham khat a chu under metric khat cho khel sa wa chu wang su I wang si tu na village khosunga jong hi educated ta training chai to diet training ki hapui ham chaya service pass na service mulo dim to am it's obang so hele it's very useful na very successful it is ai ba house te ho in advantage house la ho ne hengi adi ena I topic ngo to neu khat iwa mang tawin na student ho admission lang tu se tu zo ho thu I wa mang be se lo tu right lai chun jong khat ga ngau hi tin okay ta hin enjoy se suppose school admission part hin ji chu hung ki no hi private school tu se hin ai la tu lai private school government school in ja bi mang sin nei se bang se government in ha ten a ve sui ta na in a sol pat diu he ti so he time sol in a sol diu he ti so hin ai la twin hi chi private school ho hi atam zo hi
admission bola chi ting la parents soin ai pi vet ngai like teachers qualification jan vet ngai teaching medium jong vet ngai aban le hi chi chu ama history jong vet ngai chu product itabang ma umam na hi joy vet ngai hi in su le oza jong su itabang ma ko yo ham qualify hin nam hi lo chi jong vet ngai hin na vet ngai hin ai le hi chi parents atam join chi velovin fee asana hi ai le private school as admission sang som ni le chapang jo phajing e tai chi blindness ka hi nei bin na hi chi chung chang choi pin ge hi chi di ham madam nang same as madam in same as achi a phi so sana ale chi school ko apha tan the mo ti yin ta bang chi concept khat yong na parents phai phan ni nei ki nu so la ya kulanga sang yam sang thuma mai admission ki bol chu cha bang khon ko yo yang phapun te a chong la kai yo ko yong kum lu ken ko yong kai pun te a ti chi believe khat chung ini ki no parents ho mi parents ho nong mi abang educated abang educated illiterate na educated i kel khop se no ya na a chong li ta san naw yong ni cha te ngai lut na ja lai parents ho no zat zat ki ge lai chu ale a phi cha sang ni ki cha chu o cha te cho ga ki khoi le as kum thun ting le ma hoi phat ta o jon a hoi ta an hi lo ba na hung pass division sang ta hung pass diu ai cha chun ki bol tan ja ti wa cha chu parents sa tam jo hin chang jo a chu fee san na lang pa jo ai cha te ti mai admission bol ji wa te tu ta ti a hi ka ti chu kununga i ti yong ti wang kai po no ai pu nang i ti ne ti chu ham education quality chu beha to ak sai fees on jong pu be se pun lang kana se na ozan bo bu chu thing pa la se ya chu oza mihil ding pa chu devoted a hi le hai langa fee chu ma chai poina ahil pa chu akihil pa chu na ije chu adi a le chun a fee chun khat apu be se pun a fee na po hi pya po am til okay infrastructure hoina na school pa that jing cleanliness I love doctor ko yung medical facility ko yung facility bands on now it's also of course it's lots of hanay na but education quality wholly depends on the teachers not on infrastructure or fee structure na katinom chu school thupi tang chu oza chu man mota hele ngai ma parents ho jun school oi lu yong cho ga de ki nu asung langa in mela ba ya teaching lang pa cha be lu ki tam ki so ai la i chila in til khat hong ki la thing hang lai ho Kuki society thing hang lai hi school bo jong itam taw in na u khat mai school ni le thum bo jong ni be ai lai ho hi campaign bo hi hat ni na admission poster ta bing ai lo lai ni na cha cha go ma ka school a hong ka yo ki ti apha ki ti chu koi ma sa advertise bo ngai lo cho na ai lai hi ti ki bo ko pt na gyal han na ni sai han ta ni ai lo le phung le tang thu ai ho hi chi hi men ke lai nong kai lo le kui kai di ham lo hi lo chu mai chu phung le chang long chi relative say chi le kai na hoi veng ki ti yong chu ki ni chu hi chi ho du ya chu mi attraction hi think ta quality om te le ama chama mi attraction ma in so na chago am nong le chu na teaching methodology adi lo wa le kum ka jo le ni na da ha tho this ya chu by advertisement by force alo by relationship ham kana chu mi attract na bol go na school bol ho ka ti na he school bol ho ni ta chu chapang na ho la na mu ta chu thousands alo 1000 2000 na mu ta chu tu la hang pya chu below 1000 chu yo school ho ani chapang 700 ani cha nei lo ya sei ta chu hang pya janga jagu o cha average hin na to chu ka sei banga chu quality changu mai le automatically ya nang advertise ki board na hi so na you don't need to go and fix a poster you don't need to go and request somebody na hung jeng de hi mi chu a hin quality chu degrade ang hi ya le na hol do chang sian chu kum khat jo le chap pa te nu ten kila do jeng wa ta chapang hi itabang quality education system awam ti assess ke bol ti chu ni nu mi pa te ting le apa akhan dan alo le bam tulaya chu khat lo bu se te lo chu na manner ka poi attitude etiquette bo na so ke na
ya chu chapang ho jong hi schooling hoi ta untrained mi khat to just tua jo se medium jong su ga se tau ti medium jong hi thiang pana chu ei tribal lang ching lang mi lang hi sap pau abol the je me ta ni ki sei so na ni dang khang lai chu inu te ho medam ho khang lai ti da chu ching lang mi te sap pau thi me ta phai cham mi ho in da dal school ho na dal ata ta ong chu isi nam te le ke yong aneu la boarding a hung sei len ka hi na school sunga ei pau ki thole ingal ki jet je chu tun phai sunga school ho hi ve level dal dal ho nil malabas ka poi little flower alo la dang dang hrd ki te ho comet te ho yo she hi ve ga le a medium me la sam so ke chu koem khat a to nen ka chapa a team ta ke koi chu heritage a ko le mail he paung nal de ti chu acha hi cho ta bang chu quality na po hin tua ei ne lai di dia chu in sunga chu sa pa chang khat ka tho khung le nu le pa ki pa dan dan chu ka ti ji chu hin na tun quality a pum depend ai jing ka ti ke wang looks infrastructure ho to chu pi na hi jong le na quality chu sung lang teaching method wang 100% a he ka ti no ati mo mo in na parents on chan he du su izang se ban nil malabas little flower hrd so le school to pi tai ho tran pulang ku school to pi ta tai ne school to pi oi ko ma san advertise mo lo hin na poster ki ta lam jong ki bu lo min adult ho hin advertise um ha ki bu ai lo le hung ha ki sei ki zo ki ti ho wang se ki ti ho loi wang su school pha hi to boy ji in head wa 2020 a wa saki om ho le cha ki om ai lo le family kha hi mana na hung kai de ki ti ho wang su in kai ta lo diu he na hi chi a chu in sung khat relation kha hi mana chu I cha hin khu chu mang ne na cha khat hung ki om mana chu ka cha khat chu kum khat ka man sa le chu gel ngai he na cha ke le tu la ya attraction khat a bol chu first ichi date sunga nong le free admission okay na attraction number 1 chu ucha mi thuma hi le ucha mi thuma le one exempted ki ho na attracting advertisement tam chu atam so chu ki chi theu ngai ka ti chia hi chila la na sa pen ai wang cha askin ka di chu ucha ni le thuma hi le na khat chu I khat a hi pa a ki be chu chi wang chu ka di le bo ki chi wang joy ta a chi tha nga ye ching lang ni ho di Kuki society a hi ja chana ja ana sa pen wang su ja cha om iti pau cha om iti pau wang su o za in ning pan pi in ti a na qualified in mi khat jong government na to lo ai na na cha ga om wa le ga ko le ko sa bo chu tai nang na mo om mai la ka school o jan adi lo cha om wa ta amanu chu ama pa khat do da et ut na ke ko nu mi a ti aloi ta ko sa bo wa school a cho apu I chong chu chu ta thì chúng em khăn na misguide na nam ga kum khat na cha te kum khat le kha he na ding chi na thip na hol ding a I ga tha lu na mun chu a hello zo I so ni o hin na I chu ta bong hai parents so ni thai diu he ti chu a hin a hi pen ta qualified teacher chu o jo ho chun phat ta cha to cho a hil ti ti pa cha he I se yum pen ni ta ga pen chu ai la hi school a hi boarding a chapang koi do hostel a chapang koi do a hi lo la ina ku na ki le sa hui chi phazo ham parents ho adinga ilongel lo ga sei khom te cha cha na phazo ha nei be se ta pu na ya phat pan sei ma sa da ole pwe gi tu la yin I chi na thong pu hi pi ki tam I dia le cha to boarding a koi hostel boarding ke yo kai ko lum ke ya boarding a ko ma ya class 6 kan si ma ta ai le hi chi ya chi pi ai lo hostel system boarding system merit demerit ki so khat ve a masalanga nin do aka sei banga to pam langa cha te I tha do wa sum le pai ka ni nai ta pam langa I tha do wa merit demerit nam ta banga a phat ne le phat lo na ta boarding a ki koi do cha phat lo na ki so parents on minu mi pon as a phangele wa boarding phata uma ta koi do
ma honu ta in munana cha David holding the responsibility ma ho yu si I khata jo ki ha ong ta wa jo ala phi mes phi ga pi pu le ki lo yu mu ta jo to ai apata be iti ai wa nga jo adi me di khanin sing ka la bo ya gin chapang phata ta boarding ga uma boarding za nam kim ki su to na apha jong aphalu jong chapang phata ta jong anu la panan le lut le abang loi khat tu in sunga nu tu pa thungai lo wa na anu apan alon na je lo wa ichi warden pa in vela phan te ta hostel aga le tu ti ta bang chu kitama isa achu mi za khat ta bang am tai tin ge lu te cha chu cha te ho I ga kwai chu I ho ke phat che nau je lo wa te ka ne I ho cha apata apasel in muna achi chu I ga kwai chu o chu na I ga kwai lu ta chu alang ki kop na wa hi abang ni be churup chep abang khai ni ne abang EPP ne pen ne thi don thi tam ta an bola hostel la hu yang na umai so ai so stong ki kop mu le apata ta agal hu ho jong chu se sanung ki chai lang le anu la pa te in EPP ma za ta un so ka cha pa tu ti na min warden pan tim punishment api in ama hi pipam anye in beria che min ti ho chu ichi tabang chu tu ho chu kum lon lang le hung ki ya ta wi te ya chu apa pen ta chu kin ka ye la tu ne conclusion ka pi lu ai thi island ja ka sei tabang chung liang do kin ta the best thing ja te ho chu boarding sanga chu ka ye da na 12 chani class 12 chani anu la pa te in ki sin class 12 an chai yu ting le ama yong mature rong ni tan yu ting le chun hostel la DM police hostel ka poi GP hostel ka poi ai lo ai la hoi lang hostel Delhi lang yong na ko te poi cha ni cha te tu ha kang ta wi te ai thei chen wang hostel la boarding a ki ko yong Amerit at demerit au me ti chu hin na apata ta ang liang do yang chu thau na ai wa tam zo tu si hung do yang apalo tam zo hung dei ti chen ki pa man na hin la apalo ta tam zo nei ti nang ka ka chi ta pu doctor ko ma chikin ning ka sei na ba na chu okay nang recommend ipi na pi tam ta ga sei be ni na he aphat na lang tham phan sing ka he aphat na lang sei phan na lang hi pham ti le tu lai chapang ho hi thiang ta chu digital age hi ta win na mobile phone asit na penu mobile phone tu lai khanga dinga nu la pa ko ma au ma le mobile phone hi atham no mo win na pura tham sa lo diang chu thei ta lo he tu lai chap tam cha chom cha khat be ki chik lo le thei lo cham cha khat apara chung sau che password i koi jong le am dan chu ki phit na ne na hi chu ho chu boarding a cho chi tiang wa le chi chu restriction common restriction pa na chu demand thei ta lo chu na number 1 apa warden pa na bona ala tu na palo na boarding a ga sei kit lang na ta me sei bang a chu apa pa hong se thei na si pa yong phat kit thei ke hi kit thei warden hon hoi ta kho kha le chu si pa yong chung ki sim do aya apata ta yong chung si do chi apa ho sit na hi pam ti le che le mom kha ni mai sen bon thei na hi pam ti le kin ke ma survey ka he ta te loi ho tham khat apa da input ka mu dung du ya chu warden ho hin chapang ga tha lut pa la hoi ta body search bol chu a luggage mai si check bol wa ma cham poi tiu chu ale khunung ting le ka loi pa sei na ka he ne ong chom khat jo win ji chep thei mom cho chu an bol we tia a je mo chu ale na check bol hom ka ti le a check na we la hoya ko na cho la where na akka khol khola ka loi pa na sei na ka khol khola le aloi apai day scholar ho akona ama ho hin school ka hong tilan pu lu wa chimcha pass abol ge da chu day scholar ho chu in terms of 100 chu ko check jo da ni sia ke check jo lo a hi na chu factor khale ka ti amerit so min di merit so min la pha sang le ta povin na tu na chai nen chom sa chan hin don bun han ni la na saw la hon hin la admission bo phat hi to klan ni topic to klan parents so Kuki society parents so ko mai pi vai la na ni na man chom sa chan hin sei pi hon ai pi chi ta le
tu ni ke hom na ajun parents holding in ke man ka sin mu ja le cha te ho hi a hi the chen education line nai pate chan ve tu in importance be within dang long chu a phamoi ka ti nai pon anga isa te chu minu mi pon education patai pi lo ga le kunung le i hon mo po na min i ho chunga i pam bul suman su deu anu pan i ta vet ham i bola ma ku metric pa cha ga pas sa te lo ham ti ju i ho chunga min oi mo ne pi di hin te ye ju minu mi pa the best teacher jong ki ti e minu mi pa in sunga oja phapen oja ho la oja phapen ki ti ju parents he ite ya ju in sunga jong cha te ho ju pata a jing ka ni ha i vet tu diu school kai na a jong oja ho ta jong oja ho le parents ho hi ling nei jing ke di relation hoi ta nei ding ya le education system hi ku ki society a hin cha akon chun parents ho ji theiwa oja hon phata cha te wa ni lu le i society hong khang to tan te education lama ti chu tu na pu Dr. JAMKHOGIN som chan ning sai pi tu nya ki bai tha no mu choi le mi pi henga ting le Kuki society dia nei lalte hi win ha sata chate lekha simsau hi aga nei dinga simsau ngai isiti boldam til school in jong exam khat percent exam khat pun nu la paten jong percent exam pa ipu win achapangin jong apu hi ichi thum ho hi hoi ta chi khom ting labo silpala ma chi ting labo chapang su lo thing de hi hoi cham khat chu tha sam ting la chun a ho mum de ti nai ne chang thum la cho chang thum la school jong mo pu hin nu la pa te ho pun chapang jong pu na ya chui ho nu la pa te ho ati da tu nya chi program le jo sis ko ma sei nom chu I ho pat nu la pa te pa ri hoi tan ki lau te school chun ama hon ki het ta win te chapang jong cha man a ki het tai na I ho role chu hoi ta nu la pa te ho maintain bol la chu I ho lo thin na ai tin ka lai ki pom he sing na admission bo phat hi to ki thana I topic to ki to win parents so in head you khat chu admission san man hi lo wala school infrastructure hoi man hi lo wa hi hele hi chi khat bana chu school jing de hi lo win jo expert in in sai bang chun a quality pa zo chu chapang ho vet na ma hon ahung kon do na la ma ho hi na ba chu event wa hi hele school chu ipi school a hung kon do ham ti chu ama personality ama quality chu in head thing wa hele ti school chu of high ti chu head wa ja chu in zu diu hin tin chu le gam da nga chapang ho sol do lo wa I gam imun wa hi chapang ho ina simsa diu le kha ina simsa wa cha ko na ki bol ting lai ho lo ko na khan to na chule ma chaw na hum de ti tin chule chu chan pur hi in cycle hin huilang la school hoi ta jong ne win chu chi ho a hi ni kai sa wa le phai boi ti ha jong le hi chi a hi I kai sa wa hi a hi le boi na za rom khat jong hi holanga chu lo ji chi hi cha ko naung chu chapang ho boi na so lo the ti chu hi in hoi ta decision ni la de ji kum khat chapang I koi na diu chu kum khat hin ho hi in school hoi ta in a vet deal oza in a vet deal teaching medium in a vet deal fees say vet low deal vai ta check sin ta in a ball vai cha teo hi school pha pen thing hang ko chong hi jong le a hoi pen a hi la chu kum khat I cha teo hin ho I sim do deal he ti chu a dunia discussion in na wa ga se hin tin ki pam he zingin dunia dingin agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi chan hi na chai ta hitin chulai dunia panel hung ten ni jong na sum che hona ki pa thu ka hin phong in a he ke ni yong ka ki pa ni impact TV Kuki channel dam so dan lel boyong pathin pathin na po nang jong na bo ki pa he zing dunia ding hi chan ni chai hitin chulai tu ni program event na wai phat chung pin ho impact TV Kuki channel official website ta comment le feedback ni hin pi thayo hi dunia ding ani hi chan hi na chai hitin muntina hi chi program be jo si na bon chawin mangha
Bye.